whatato e kālesia le fiafi. So fa manu malo Yesu Kristo tato cell group nei. Ya fa pena foi ona watu whatalofa e la tō olo mau maltato whasalong. We welcome everybody. This is our Hallelujah Worship Center church cell groups on Wednesday nights. Here's the word of God for us to encourage the church and to encourage all of us. Ole memoti noa olo i tonu la fiong pa ia le tua ia awa onga ale tusi pa ia ina ia whaalo te tele ma whaamalo si tato le whiwhina ne. I want to share about the power of the blood of Jesus. O se mea le wa se vaenga taua lea na tu ele tua lo loto a o hui le na lo langi te mine nei a se puntato e kale se COVID-19. I know for a fact that there is no other security for us. And I know there is no other protection for us. Now, toto Yesu Kristo. Awai le ama se so tato mana malamba mele ko kio e masiama la ko mai ma afia mo tato. Se vanga na ma toto Yesu Kristo e se me tupu ma se fara la na Paulo le vai na filo la in tato. Me voy a leer la fefine, io te share atu le malosio le mano le toto Kristo. So la tu si le pero no ta ko e se fulu fa pa suma le ifa. Ole nei le au soe. Mo tato sa o lote o watu le me sili o na paia o no le toto Yesu. Ya, fa io no fa ta o tua o le fa pa suma le ifa. Ale meno lo ta o le fiong pa ia le tua. O le toto Yesu Kristo, fa fonga to le fa paranga mai, the all sufficient sacrifice of Christ. Christ said, we now have the confidence, the boldness to enter into the Holy of Holies through the blood of Jesus. The Holies of Holies is where the presence of God is. Ava fonga mai, na le pau wale o le vaenga, ma whaina tatu enter i kongo le pa ia. O le toto Yesu Kristo. Awai le ma fai se toto se manu na whaapaia se tangata e le whengenga tuai na o fai taulanga siri wa umata tā pena le tausanga atua e uku whare le tono le Holies of Holies. A o le umatana le Holies of Holies, but you know that the Holies of Holies is where the presence of God is. And the only way that we can enter into the Holies of Holies where the presence of God is through the blood of Jesus, by the blood. Through the blood of Jesus. And in the presence of God there is joy, there is healing, there is peace, there is restoration, there is rest, there is abundance, there is happiness. And ale paua leo le mea mawhai ei ona tātou whane ni pa ia, o le toto Kristo. O lo mwinga le mawhai ei se malosi se tangata masona mana. Au te whai atu o le security, o le security mauti noa, ma le no fuanga le lafitanga o tato o le toto Kristo le pau le la. And all of these things that I've just mentioned will come to us through the blood of Jesus, the all-sufficient sacrifices of Christ. Now, I want you to note something that is written in the Word of God. Le tala ya yopu o yopu. O lana ia le me na whai o le ala le tae ao mau fiufilo na ainga le toto. O le ta ua le fiong pa ia le atua mai. A ala iopu le tae ao na whailo le taunanga iopu le atua. E whapena o na kawhailo na ainga mana na whanau. Ale relo. Ale mea mau tinoa, ia e mau tinoa. O le mea le te taloa iopu, na o mai a iopu. Na a whioti umana na whanau na vesea umana mea. O le whenga tāwha ia le i ngata ola, awa atu tupu me whapena i ona e whapea mai le, oi o whewoi e ni koko Yesu. E le ai se mea na te whaatoi na loina le malosi le toto Yesu Kristo. Ai a kupu se mea toi, e ke le questioninga le toto Yesu Kristo, ai te whapea le atua, o le alama le mea e whatangaina ni nei mea lo a inga ma lo ola. Ia e mala malama e le o mawhaio na e sea le pule ma le malosi o le atua. O le aka ke lo kanga leo, i fai unga tala, fa tata tono ai. Leo la na mana o ia le atua se ma ko ai fakali ko muasa kangi le tamaka e yopu.
E ti ngame na tube yo ele ya be ser ta to numo yo e malosi na manole tua a le mea tupu ua fa tanga le tua ya wa o se le sono tau ya wa tana na yo e fa un tala ona fa me na lo le tua ua fa ta me milo yo ku le lo langi ona fesili le tua ya yo na e ya ni ke mi mo ka wa fa le lo langi fa me ka e bule ya fa me ya le tua yo ku la me ke fie lo e me le o lo mala a mele ku e pele tua ia o le tua a ka kia mai ka ko ga ia e mala malama ya wa e fa tele tua e fa ile lo ga e ke mo fo fo la lo me pule ha ke le ya o le fa la ve la me la le ku ka mata is that we are trying to understand the things that only God can. Amen. E ma mai ka ko mo fo pe ta do ta ta o ai tu pele tua e le o pole a le me ku ka mata yo e pe va pe fo na e so wina le toto Yesu lo wa inga a le o mai ya no mai me fena ta e mai fisilinga le toto au ke fisilinga le toto ale lo ai fa fe kai le po le la ma ma fa tanga ile tu le me ale lo e so to suma lu fa o pe fitu a fa ma to o le toto le a po le ala ma me tu ale lo o security ma le safety ka ko toto Yesu e so to suma lu fa o pe fitu i rato ave foi ni toto ma vatu I pou e lua fai toa mauna whaalawa I lunga I rato whale na tote ai ai. Pai pasuto. E whai foi le toto mo whai longa ia te o tau I whale tote iai. O te wa ai atu foi I le toto. Ona o sopo ai nei ia te o tau. Amen. Ka whamana tau le mea na whamele atua na nu. Mai. O le toto lea e vali ai lunga o tau whale whamai. A ma ai atu le toto ona la aloa leo le malanga leoti. Io alleluia. Ono fa tu ele to o le toto le a fa mai wa watu le angelu fo le fa si o ti mo mo tu fa mai wa ai tu toto ona la lo le lot. Al mano si no toto e ma fa ye. Ora la me ku pu ye to e la lo ti ele na ve o lot. Ora foi fi ma ye ti ma mo fa ta o e to e po le ala mai ko ai hoki a vai mai le tu el toto le e la lo ele la veces yo e ta una tatu mala la le Paulo le vai ngai ma fai ei ona ma tu secure tato wo tino la wi ai le ta wo tino le mele ona fai ei o mena le fai te uma ke ala lo kai au o tango fiu lo ai me toto io o te tango la mai mo la fa na u mo le tua fa io fiu toto io lo sa le calesia ma la le calesia lu mo le tua ma fiu na to le toto che viso ma fo mai la o to le ta u te le mele e na u fa ma mai le tua e le mele ok le ma te le ale la fa to ma I me u tu pu ta to e calesia io no va tu le toto ngala aloa malanga lo kiel ele me kapo le ala mar me tupu tangata ya e loa le marosi o toto ke viso o le la fitanga le tato ia fa ma temi le ana yo our covering is under the blood of Jesus, and I tell you that by the power of the blood of Jesus death will pass over. Death will not affect us. The only time death will affect us is when God is saying your time is up. But the security and the power of the blood will always maintain. For my own person, e o e mau lunga e toto. E tafe ifo e manu vanu maola. Mai ele ma fai ona ma mai le malos. Ale vero. O te fatu ele kale si o to mo mene. Ele ai si me ma fai ona sao el tato aipa. O la ului foi le kale si o to. Why not you get up in the morning? You get on your knees and cover yourself or cover, if you are a father and a mother, get up in the morning and cover your family with the blood. Because I tell you, ole toto leo Yesu fa mai wa ai atu le toto mai ona la lo le malanga lot. Yo, hallelujah. E makua
ele se mena te fatu saliaina le security le toto Yesu malama tatou. If fitu la, there are 7 major ways to apply the blood. There are many others, but wala fitu la te fatu le fefine. 7 major ways to apply the blood of Jesus. And when I say apply, we don't have to literally go and get the blood and apply it. No, we confess. Applying the blood of Jesus is when you confess. When you say, I cover my family in the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. We know that the world is getting worse, and we don't know what's going to happen, but things have changed, and the Bible had already prophesied. So this is what you have to do. Number 1, confess your redemption. Redemption means that you were bought back by the blood of Jesus. So come and confess your redemption. Confess your redemption. Ephesians 1 verse 7. Yeah. Amen. In Him we have redemption. We've been bought back. The Tongiola. Through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Now, you need to understand, according to the richness of His grace. Amen. Mai ole kelelo na lo fatu no mo fata wina mai ta to fa fa mai ele fa ka u ka ko mi au mangi a dio mangi me to ka na fa tau ita to ile to pa io Yesu Cristo. Allora to the New Living Translation, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lost their value. But the value of the blood of Jesus will never, ever, ever lose. The value of the blood of Jesus will never be lost. The value will never be lost. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You see, the blood of Jesus was so perfect. It was so perfect. Because for God to redeem us, He had to give us the best in order to redeem us. Hallelujah, Lord. E matau tia le kaua o e lumo le atua. Le mafu anga le na mai toto ki wisa. E malamlamba. Okay, mi ka ko ia. Okay, mi le COVID-19. Let me honestly tell you that only by the blood of Jesus is your sure guarantee security. Hallelujah, Lord. Ole mela ia e malama. Ia e kano e tango confess your redemption. Say, I have been bought by the blood of Jesus. I have been cleansed thoroughly by the blood of Jesus. Number 2, confess our cleansing. Come confess our cleansing. Hallelujah, Lord. But in order for you to confess cleansing, we cannot just confess the cleansing power of the blood of Jesus and we live in the world. We live according to the flesh. Aya faita to te savali mamlam. Yes. Pa pe ona yai o yel mamlam. A faita ku sava mali le mamlam mai fa pe ona yai ke risol mamlam. Ona tato mafuta fata se ile o le tasi ba le tasi. Amen. O le toto po e Yesu ke risol na no fa mai na tato yang salam. A ka ku sava mali mamlam. Fa fo mai ka ku sava mali mamlam. Fa mai
ona fa mama ya tatou le toto ke riso. Hallelujah, Lord. Eleva pela, eleva peo fa tu se lo ka ke le ai na maliu Yesu ke riso. Au kako wa sala pe. Ara fonga mai. O le taimi lava i te liliua e le ka kapu sa vali se ka ngaka le pongi sa u te tamu tato sa ma vali mala malama. Hallelujah, Lord. O le fa pena le o le fa awa i pea le mana le wa a e ona le masala. Ele ma fai o ka uma ia ki o tangata u fa mai, o tangata u fa mai le kongo e fo i palpala. Amen. O le New King James mai. But if we walk in the light as he is in the light, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin, not just few sins. Hallelujah. But if we are living, walking in the light, hallelujah, Lord. O le kalona ta vita salama lima suma tasi fa pe fitu. Fa fonga le kalona ka vika. Ia. Ki e fa mama ia te au le isupo. Ona mama ile wa. Ye e fulu mai ia te au. Ona sina ile wa o sili lo le kiona. Fa fonga mai. Ole te tano le ta vita, ole te tano ta vita ile atua. Na ole atua la mai mafai ona makua I fa mama ina tamata. Ava fonga mai la ele fema inga tua ile na. Ale fema fofa mai. Wale mata na feta laile tua la fa mama longa ya tato. Ai ua toe au mai le toto oka makua karanti ile ai ma sisi ya me ko fa lo ima. Yo ele matau tia ole marosi ole toto le Yesu Christ. So we need to confess. Hallelujah, Lord. Confess our cleansing. The fact that we've been cleansed by the blood of Jesus, we need to confess it. Hallelujah, Lord. Number 3, confess our justification. Tautino e tatou le taua metonuino e tatou. I am, when the Bible says to make righteous, it means you are saying to yourself, I am just as if I never sinned. Roma 5:5 ia. Ole nei, o tau a mea tonu ina I tātou I lono toto. E le whaola ina I tātou e ia aile tō sā isea. Whamai o tau a e le ka ua mea konguinga oe o sau a mea o sao. E le tau a mea tonu ina I tātou ona wale lei kako a mea. Le aine tau a mea tonu ina I tātou ona le toto le whamatu sipa ia mai awa masara le laro langi na maliwa Yesu Keriso. E le whaatali Yesu Keriso se kako a mea le lei. Hallelujah, Lord. We have been made right. Hallelujah, Lord. Not by law, not by anything we have done righteous, by the blood of Jesus Christ. O le toto Yesu Keriso e ale no na alofa tu noa. Much more then, having now been justified by the blood, we shall be saved from the wrath through him. Ona wo faula ina tatou toto fa mai wa lave ina tatou mo le to saule tu o ke la sika wa pe ala o sa ke pisika no e le ko saule a pua e le mo fa fa mo ele sina na na mo fa mo ka la me to sa ava mai wa sao e ka ko mo le to sa mo le toto donc qui est le mo fa ele tu o le mai ma no fa confess your sanctification e te tamo na e to tino le matua I fa ma mai no oe. E pero suma tō fai po suma lua. O lea na ti ngā ai e sui tu o fai tō o lea ai. Ina ia whaapai e ina e ia o le nui lona laptoto. Amen. E te tau na confesso oe wa tau pa ia ina oe. Wa tau pa ia ina I tātou ono Yesu Keriso mai. Jesus suffered and died outside the city gates to make his people holy by means of his own blood. Wa ai e me na fai. Wa mai wa maliu Yesu Keriso I fafo I tua atu le pa ina ia tau a me tonu ina I tātou ma whama maina I tātou e hana I lona toto. O the New King James Version of my Jesus sanctifying the people with his own blood. O le whaisa mofa mai o le mea lea na ti ngā ai Yesu I tua o le whaita toa ina ia whapa ia ina I le nu I lona lava toto. Kau kia le mea na whaita toto Yesu Keriso. Amen. Confess life. You need to confess life. Leviticus 55 ia. Wa o le toto le o le tino. Wo tu ina tu foi o ia te o to e fai ya ile tongi o la mo o to I luma le fata fai taulanga. Wa o le toto o le mea lama le fai ya ile tongi o la mo le tangata. Ma me ole ola, le toto le toto. My life is in the blood.
And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that maketh the atonement for the soul. Whafonga mai o le toto, o lo i e tu tongo le ola, whafonga la o le polo bisi lewe mai. A matuina le ola e tuku I lunga le whata whaitauranga. O toto le toto e whape nao na tongi ola I nai o tātou wanganga. Hallelujah Lord. Nā le toto Yesu Keriso e mawhai o mawha pe nao na tongi ola I nai a nganga o tangata. Ione e ono whai upo e 5 tolu 5 fituia. Ona fetala yatu leo Yesu I a te lātou. Matora le whenga whaunu o tātou iai. O te whetama ia. Ona fetala yatu leo Yesu I a te lātou. E moni, o te whai atu I a te otou. A whaito te lea ai le tino le tali o le tangata. Amen. A le inu fo I lona toto. O le tutori a te otou le ola. Yeah. O le ai lo tino, ma inu I lo toto. O ia te ia le ola e whaavau. A whonga la tāu o le melea. Ma mai whetala inga Yesu. O le ai lo tino, ma inu lo toto wha mai. O te amatu ia te ia le ola e whaavau. A mon mole la. E le o tana noa le tusipa ia e le mea. Fo le ai se tino of too long. The moment that this belief and the moment this spiritual food comes into our lives, it will give us life. Hallelujah, Lord. Le ola fale anama le tangata e mafua na e vai wa sui le amio, o le palavale, o le ulo, o le upia, o le kaa, o le anu whaime wa pēnga. Spiritually speaking, something happens inside. When the blood of Jesus touches the heart of man, there is a transformation. Na e vai ole el tangata le o sui na tautala o sui na winga. Ya e ula ye isi kanga te vaku o le mele spiritually when the blood of Jesus touches the heart of the person and the transformation begins to happen. Life, more life. Hallelujah, Lord. E sui ai mafu e te tato wa sui nga le sui e tangata o fa ina. Mo mo ko ni to se fulu fa e pasuma le ia. His body and his blood gives me life. O le toto ma le tino keriso. E va pena na mo mai tatou le ola. Mo ko ni to le mta pasuma tasi vai por futo lo sumo fa. Wau, na o maua mai le li o le mea na o tuina atu fo ia te o tou. O lea lava po na whaala te nai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto, o ia whawhetai, o na tofi ai lea, ma whai atu. O lo tino le nei mo o tou, ia o tou whaia le ne mea o whamantunga ia te. Na mai le tala po le whamai, o au foi, na o maua mai a ke viso. A whang mai la, o le teimi lava na malama mai o le mano le toto, pa mai tala po mai o foi na o moa mai a ke viso. Pa mai o le aso lama na whaala taina. Na whetalai e Yesu le toto malona tino. O le mea ailea e o laile tangata. Now spiritually speaking, hallelujah Lord. Le lau te whamata la tu le tau o le melea. Ina ua malama pono le melea. The transformation a happen. A fo mai. Mapuale ko e whiwhea e oki. Matua I leto I aia ma se mea toi suia I luna mawhawhau ia Yesu Keriso. O le kaimi lama ma malama I le malosi le toto ma le whaamanga loina masala oka the transformation. Ana I tell you, o e le ngala e tau le tasi valu ni valulua, tasi hiva valulua. Tau sanga leno whaoreina. O le launga a se roti lena whaila se sana, o le whaamana tunga na whai. Ale taimi lea, taimi mua lea, Fatu a ula ngona I sea la ngona whapenda u whaalongo la. Ai whamatala Reverend Seloti ia mātou ia le campa le OFC. Ia le malosi le toto ma le mana le toto. O ke waku, for the first time, ko a loa lewa ula ngona ina se mea whapea. But a loa fo I lewa make sense ia kia ule nei mea le whamanatuma. O te vai atu la, ele iskamai sharing on the whai, aso na le whamantua na whai, ana makoa make sense e tau, o te vai, o le transformation, ma le tau sanga le nā, tasi valu, tasi hiva valurua. La matua I o, makoa I o kilo ai au, ia for the first time, ele reality, o le mea na whai e Yesu Keriso, hallelujah Lord, ma le ola fau lea ma maua, o le aso nganga a maka le transformation, o le aso nganga kuwela ula, ko ai malau I pia e le fa pega lupe ko ni aso ko le aso ana na tu ai
Now I'm confessing this because I know that at the very moment I understood the power of the blood, it was one of the most experiences I could never forget. The transformation that happens that day, hallelujah, Lord. The change of values. What is in our okay, values. Was sui me ka wa ya ka ta wa ya tua. O te vatu ila. O la not to know, but it may be different to you. But I am saying that the moment the blood of Jesus and the conviction of what the blood of Jesus has done for us. I muli la walu lunga te mina na foi le fa mana tuma. Ala se sa o ngai po la stona. Ala se sa le o walu le rotu. Na lau mai pete ia na sanga fa mana tu ala sanga na soma. O kele lola o kele man tu le puna me na lau mai pete. Ia le fa au e fa kasa. Ana pa wale me na tawe e tau. O le sa ko lola nga ku ko mo le fa sa. O le empty cross e le si a lau kilo e tamata la mo le sa tau o le tangi. O aula le mo ko yo pa ke ko fu au se. O kele ma me la tu. Ale merda, na mataina set off le mele lo mavo. Au ko e roku no mal camp la wa sile fa yo ya ave. Ai la o lo la se lo to la fa ma na tu ko le fa ma na tu malana. It completely renovated my thinking. Well, when the blood of Jesus hit your conscience, when the knowledge of what the blood of Jesus has done for us, hallelujah, Lord, it brings a transformation that nobody can understand. Hallelujah, Lord. Na pawan meno lango na ina ya. Le sui ngalelo loto wasui of values. Wasui meta uwe ya chao. Wasui lo langona. Wasui lo mafau le mele la fai. Hallelujah, Lord. Wasui le to ngalo to tele ma fai yo ke ke ele una male ku pia wa be ele fai mo fi tu. But I tell you, the blood of Jesus, when you confess life, something happens. The transformation that happens is absolutely amazing. Try to confess life through the blood of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Intercession. Hallelujah. Tu leva. O talo fatawa na mo si tangata e fa mai na toto Yesu Kristo e pero suma lu fa po lu fu. Awo o tau le momosiona, ma le ai o le atua soifua. Amen. O Yesu le ma whanilangi. Yes. Ma angelu e manu o le whakasinga fia. Hallelujah. Fai tamu me fai ponu suto. Ma le whapotonga o le auru matua o e o tusia le langi. Ma le atua o le whamasino au ma nganga o e wa miotonu o whaatotoina. Amen. O le intercession e sa fai ponu sumo le wha. Ma Yesu le puluvanga o le whenga fou. Yes. Ma le toto e sausa wai. Yeah. Lo tala mai ai me sili ona le lei lo toto a pen. Yeah, o le intercession a le te whea tu ai wha mai. You have come to Jesus. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant. Whenga fou la lea. E leo se whenga fou na whai se toto se manu. Ma le whenga fou le between God and the people. Alo mai. And to the sprinkle blood which speaks forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. O le intercession e le toto Yesu ko mai. O le mele o tātou o mai e Yesu Kristo. O le na tu le vā. I le whenga inga fōu lea i le vā o le atua matangata. Pa mai ua sausawina i le toto. Hallelujah, Lord. Instead of crying out to take vengeance, but the forgiveness through the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. Instead of crying out for the vengeance, hallelujah, Lord. We have been made access to Jesus through the blood. Why? Ole nei, le au soi. O tātou sa roto e watu le me sili ona pa ia. Ono le toto ke isu. Amen. Ua sa o loka kako ke unu fale atu ono le toto. O kako mawhai kako uoi pa ia ono le toto. O le rui le mo kako uma e peru e tonu fai mua ia. Ole nei,
La uso po ia e. Yes. E o tofu sia. Yeah. Il valau mai le langi. Yeah. Na ma fo ia na apostolo. Yes. O le usta urang sili o tau ina mai a te tatou. Amen. O Yesu lea. Yeah. Amen. To my dear brothers, sisters who belong to God and are partners with those who are called to heaven, think carefully about Jesus. Set your focus on Jesus and consider Jesus. Ole lui ile mo tatou uso ma tu vafine. Ila to oe o fa pena ona avea I tatou ma le fa na ole atua. E te tau ona fa te tatou na tatou mafo fa ia Yesu Kristo. Ma ia tau lai tatou va ia Yesu Kristo. Hallelujah. Ma consider Yesu o ka ko langa ma tatou me fa. E pero fa fa ko sumo fa. Ole nei. O ia te tatou le usta urang sili. Wafi watu le langi. O Yesu le alo le atua. I tātou tāo fi mauai I tātou tau tino atu. Amen. Whafonga ato, le matau pua nai o whai sulu o whamai. O le nei, wa ieri tātou whai tau lang sili o Yesu Kristo. Whamai o ia wafi o le lani, whamai e mala malama I o tātou whai ina. Whamai o le mele, kako ke unu whale atu mai, ma le loto whapenana, bonus inga ia maua le alofa tu noama le alofa muti whale. Hallelujah Lord. O le mea leo te whai atu ai, ia tā awhi maua I tātou le tau tinonga. Let's hold on to the testimony that only by the blood of Jesus we shall be absolutely clean. E pero se fufu e palusu mai tō. Ina tātou tāwhi mauia le whamoi. Yes. O tātou tau tino atu, ma le le foifo iai. Amen. Wai whamaone o ia, o fora mai. Mai ia tātou tāwhi, aua ngai whi mo wai I tātou whamoi. Tātou tāwhi o le tangata lena polo misi mai, e makwai whamahongi ia. O le matuai whamahongi. Ioe, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Our God is so faithful. He will be faithful to fulfill what he has promised. O le tangata uspa ia, o le atua le si tangata le atua e pepero ai. Ioe, so se me polo bisi e le atua e whapena la mana whai. O le awhia mapa ia le atua o seto le langu. A whai mai kala kuspa ia o le toto le, me whai o le sauloto I tātou, ma malutia I tātou, o le mea na wama e kupu. Ele e koe suria le ngā mea. O e penu suma le mufa e pasutu. O le mea lea, ina tātou atu ia te ia I tua tangala wapi. Amen. Ma ia tātou o msai upu whai e pei al whai ma. Amen. And the blood on the houses will show me where you live and where I see the blood. I will pass over you. You won't be bothered by terrible disaster. So you need to understand this. Or the international NIV. When I see the blood, I pass over you. There will be no plague to destroy you. When I strike the land of Egypt. Now we need to understand. Ole tala le tuspa ia. Wo fa makala mai kako le taua tele le melea. Ele ma fai ona afia se tangata wa fa pena ona sausawina le toto ke riso. Hallelujah Lord. Ola na me kupu ya kako. Hallelujah fa mai. Ole o tira sia. So wa fa mai. Ole a fa ni me na afia tato le COVID-19. You need to understand. Death passes over because the blood of Jesus is powerful. Amen. Io polana malana me tu putamata ia tato mala malama le malosi le toto riso le kana si oto. I will strongly encourage you ele ai si la fitango tato ko e ke mingi. Hallelujah Lord. Polea voi fai ka ko mask, polea fai ka ko gloves, po a me na e fa to minza tato fa le e ka mo fai. Bala tato e a fia ka ma. La mai le se ka o me na au te vatu le quarantine ele ka le si o to fa fo mai va mo le Paulo quarantine to le toto ke viso. Io o le o te tau mana tua ina le premier COVID-19 le nga mo mua tupu. Le ana o fa tua ile ka le si o mai tuna ro I. A le fa mai le ana pa le tu ki ka mai fa mo mai e take at the blood. Ma sa ru mo ka. Ele attack mo mua le attack mo mua le COVID-19 New Zealand. Ya mo vai atu foi e toto. Ele ai ase si me sauma le mu le ka le sia matato uma.
O la wafo ele alu ia tatou. Get up in the morning and cover your children. Get up in the morning and cover yourself with the blood. Whatever happens to you, God is in control. Hallelujah. Lana ole toto le na faya le ka kaulanga yo. Na faya ka balanga yo. Ai na ho o mai ame la i yo ra fo mai. Na fa ta mai le tua. Hallelujah. Ai le mena tupu ma koi replace le tua me ya. I le pule male mano le tua. Ai le va pe na weekend ai pe va pe na vai ele toto ke wiso. Hallelujah. It is only the things that God allows. Our security and our safety is in the blood of Jesus. Merele kale si Otahuhu, yo Otahuhu to tell him, yo Otahuhu. And never ever question what the Lord is doing. But it is now time for us to keep our focus on the Lord and continue to believe in the power of the blood. Whatever happens, God is in control. Amen. We may not know, we may not understand, but God is in absolute control. It is our desire in our heart that you shall be saved, and please keep on holding on to God. Whatever happens, the Lord is our hope, the Lord is our future, the blood of Jesus is our guarantee security. Amen.